Erai Etube lo ekarukalo lo Etalaka Esisianakinak Luko Ococia Girls Senior Secondary School. Nara okaru luokau mam kesadol totor adoketait ne Esisianakinak adesiari kalamu kwa adoketait na sodit. Erai kosi alam kape somerani bone be laite lo lirisat lo karangon. Ade parlu ikara luchan kere. Na di dumna yo bone be division 1 idui kan nese alamutu division 1. Division 2 erai dua kaisarian kanyauni. So iwanyu jo e comparison ngone kedelo kara lo la tuborosi e joku kalo lo luade pa. Abalorio kotebe Esisianakinak kesapotu kwa minutu aswam kech ibore na yawe tubelo ajokan. Opotimwar munu uraunus lamina sa kecha swam. Emoriatu ni support staff da. E poeti cook sinyamato tomapako nyamiti candidates room tomapako. Wanyu natije discipline da araskos duelo ajok kiponesho. Moses Echegu loe aiti no Esisia kosomero kalo nges ebalebe apotes chiaka kere Luko siniana e wongonet kochamuta pero somero kopatan kinidoke sa swam. Posa inakinos Esisianakin almost duelo lo sina for kraposa ya autoboarding ke Esisianakin zote ni kware do boda atupite ada kinti so kwesi otomo kisila lo somero ke polo potike je polo sora jokak nara Etube opaskede Polisula jokaka. Simon Engongu ngese diopet Esisianakinak kosomero kalo. Nga yalama ne polo me. Narai todu tiri sal singunwe. Jai sa swame losto ngare na swam kose. Yalama sauria kada kanu Etube kalo. Apupu nga yalama noi narai yare Etube to sidwe. Soko pa uriak arai ngona kosa yalama ne polo noi. Ido ikota shalamikini mwalimu noi. Kanuka TV East, Patrick Eteu kwa Muria.